Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Meghalaya People's Labour Union barka Joint Coordination Committee of Commercial Vehicles haga arfu sautrik u kelalangkot arjar arpo kilaya kendu yo Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba latip langkar kongor bandawa badai bante perking yaki kali tourist kibawan kamai kaji na kiwei ke jela hapok ani ke jela Meghalaya kabalakta hadu kata-kata yaka kamai kaji jongki nongnya kali kamai tourist kibadai ki trai muluk. Presiden jong Meghalaya People's Labour Union uba Erwin K. Sutnga habaya keren bat kilat patai kubor ulayatu bagini ki arseng kila dawa baka KHADC kadai bante perking ya kinongnya kali turis nabar ke jela bagi dai ban shim ya ke labor license na ke district council bat ban pengat ru ya ki haga professional tax hakani ka jing he ka jing san jong ka kani ka jing wan jungo patai ki beri nabar ke bon palat kini kali bawan nabar kamtam na Assam na West Bengal keleng kiban rong pathar ba chipo ka autonomous district but mdan ka control mdan ka bapet ba yada ki jet begri ku jungi namar pakani ka long ka wai ka ba pendu lat ki kon samla ki jungi kamtam ya kamai kaji ngila ya kren ba CM kamtam ba hak implementation juga MRSSA Act kapapat ya security kapapat ya ka songsengan jong ki nong songsinong tengira ong yu CM bakadon kam bandon ka coordination baka state government namar balai baka district council ka shim ya ka labor license kantam na ki bamdei ki khasi ki panat ki jungi ki bamdei ki tribal ki jungi ka shim ya ka labor license but kini ki tribal ki wan baru ki don kam shim ya ka labor license but ki hapan siwi ka professional tax apa kita ya pawai kali cumi, hantang indon karukom kaban kontrol ya kani kayu. Nalor kata gila ya penpar CM ba kadis council kadon kebentak kebakrau haban le ya kani nomor belai ke area jongga autonomous dis council ke hab po ji punya jongga Khasi Hills Autonomous Council ke Jainti Hills Autonomous Council ke jingkit klik jongki kimla lai ya kani jingkit klik nomor belai ki control mechanisms kibadan pogaan kibadan poga board Jainti Council dei ban putrai kami kini ban ajing rap kamtam ya ka joint coordination committee of commercial vehicles kila sim kya be kata iba wandon bok chairman iba kodor lindok maulong i secretary kini kila wan ya kendu bat kumbala ya penpau kot kebor ngila penpau bangin ya sim gini isu mentang ngila stang ban ya cikmat gini isu next kini ya kendu ya state government mo lai ya kendu state government bangin penpau temdai tangata ya kabadai ba state government pada wat katu ka amendment yung ki rules ka motor vehicle rules tamairo ngin hapan pet bakan pet kan biang ya kya jing don kamu pa iba jungi baka ain ro kan trikam tam ndai banlong pada ka jing penjenjar namang i ka rate jong kini ki fines kini kita kila long saba pala te katu ka state government kadon ka bor ban yarap kadon ka bor ban penkelai ki rules ba kanamba upai ba jungi unum sitam pala hasil upor ngi kerpa ngi pa ba kinya stok tilang kinya kersan nomor kani kadi kayap ke im jong ki kon ki ti ki jongi na kaliang ka jongi ni ai ko commitment ni pa ba ro ba kidan ki ba kali yang aro ki ong apa pila le kani te ye kitu ba ki driver ki bala aman ni kitu ba de ki ba mo ki ba yu ye kata ro na kaliang ki association na kaliang ga Meghalaya People's Labour Union ngin sneng ngin kraw ngin pa ba kandon ka discipline kam tam ki banyak kandon ka safety lani ka jing chok san hakayat kaya ya kran ro yo CM na kaliang ka Meghalaya People's Labour Union bangin day banlong ka bakre balada ka central government kam ai ka ILP kumbapan menta padawa ya para ko ka state ka Khasi Hills Autonomous District Council ba ka Jainti Hills Autonomous District Council kidi banlong ki bakre kidi banlong ki bakloy ban pentrai kam ya ka regulation 5 ka ain ka bakat kan pa sanpu ar bala pas ko bena kabala kentup lang yang Eastern Bengal Frontier Regulation 1873 balada myo na central government ngin patray kam ni kijong district namar kani kadi kijinya da ki paiba ki kani ro kan yarap yakini ki ba tray ki ba kamay kam tam ni kam kali ni kam tourism
Namar kumbanga menenga khleban ong ipiba ka kam tourism ka kata ru umdei tangi kali ka kata iki tourist guide ka kata iki badi bam dedi ka kata iki jakasa ka kata iki namar kebun kini bawan na asam ki bawan bedi kali asam la kontrol lupa nanti nadu ka bang kadi nadu ka iki ki wan ra lupa ki wan ra ta ki i hange tang ke plastik ki i ka tadem teng wan ki brio ki ba mo ki bam itu itau ki ba pois ki kam manro te ke jinjar ka dei ka sinong ka tau ki jongi ka imlang ka sala minimum ki dan kha prajar tali kali ki ba kumba khatsan hajar hadu khandri hajar ki yeng kisam sakta kumba silak ki brio la ne tam ni kata hi kita ki brio ki jongi sakta kamut kam de jing sakta su ka ba red ka de ka bala heba tan regi bon ki pai ba ki jongi ki skap ki sha ki khnyum hayen teman ta tengi la ya rai bangin ya simti bangi kan ni kam tengi ya bodde ni ka namar balingin ha bangi ya bodde ni kan ro ngi bodde ka an mde bangi sia dawai kai ka bom lalong ngiam ka kan no ko lenti ka badan ka an ka bala bam trekam ban penyo ki jimun to ki pai ba ki kata dai ban ka average ka bangi yo ka jing kan ka dai ndrus pa sis ngi kata ka ki poi ba ki off season haki peak season pa de ki poi na do arjar ta lai hajar sawajar tek kita ki poi be kadon le ka estimate jong government man ka to ba hadu 2,000 ki don ki singi ba ka poi si singi ba ki poi te pindah kenya kata kentang subuh ka average ken sipungut ka bai ka kali la de pisim bat bos bat taxi bat su ken be ka average sipungut te sangap tang tar 2,000 ngot ki brio ka si singi wan rom chaka ri ka jongi ka bra ser kai ba ka ni usia mula pan nangi uang ba ngin ya pengkre ka action plan te unsa pa iki officer ki jong un pai iki tak action plan te nakaliang usiam nga so tanat banyak tu ipi ba usiam udan kata kemensem basos nai udan kata kemensem ka ba ukwa ban yarap iki pai ba te ulaong hi ba ngitang supen poi mondi ka ni un pa iki officer ban ai ka report ban ngiru ngin yabut det ngin yarap i namar ba sakawai ka problem galong kani kalong ba kidon ro ki kali private ke ba kamai ki bom dan license ki bom dan permit ki kamai be krem sewe ka government Assam na sa government West Bengal na sa ngiro umdan ka singsew kita ro ngilay ya krem ne bangi ya penguar bangi ro nagalang ki artli gini association ki jongi nginya penguar kita bagin pa ka report ro sa sarkar ngin pa ka report sa council ro ki abai dei ba apo north east ma kum gini ki state kum ka Arunachal ka Sikkim ba ka Darjeeling kada village ki di jaka ka pihap sangia be haka apo town tiada nang tu pada fin sahaban sem de kali tu makin yalam ye pisagi kurespon kinum sya ba fin late hi de kali ra kali jong nang ni kemudian kot be apa tahu nang tu ngam laban rum siki tu respon dikata kan dia ba kita yang tai kila tiga jongi yang ni beli kemla pada fikanya ke Assam rukum ke Kaziranga ro hantai kila penbiang pagi kali ban yalam safari ye fi yang tu te kata kamat long lada village fi dak kali lecang village dak jeep si ne village kanu no kali ro ndai fi poyang tu fi haban sem dak jeep si no tu kebalapan biang te kata thau shai ba ka Assam ro ka perkhat nam ta gibril jam ka tu ka area ban ai kam ai jam iki te beli jongi kimla ban ne ta ban ai kam ai jam iki gibril jam ki komanda ka balong mata ka ISBT ka we ban ka ban sadam te nang ta de kanika polo parking hantu ka balai thli ado mata tu jaka te gidan ki jaka yo le se ka sarkar la ga kwa ada kum dan jing e mar kum balong ki hotel ru ki la ban ai ki parking nomor ki ai parking ye ki kali ban bo ki gas ki jongki ha tu ga hotel kisah te kalong siapa Sikkim siapa ki Darjeeling ru kum tai pada fiwan kemut ki kali kin yang bi hotel la kin yang ki parking la da kam dan parking siapa hotel kin kuat ki jaka ban parking makin peniang hanta kalong ta ni kata ke infrastructure management kata ni apa ni apa ni apa yang keren ya mentang ngingin ongkum no nomor balai ba ni dan kam hiban yo ya ka jing trailang ba sarkar ba ka council ni te sakoi ro long ha we dei bat kata ka jing ong ba ni mi sa ka state government dei we dei ba kan kam te na kaliang jing lawan mi ro long ha we dei ba kan kaliang jing kum ka san gen lawan mi ha we dei ba transport minister juga state jing tian rai lingkong yang kedua abnai Disember tarik sulam rembo rekod mah kadi yo le kan tahi jong benai Disember em suai kata kan dia dia tingi ong dia lingkong abangi kenduk lingkong te habai di transport minister di ong ba toh ada kadi ka kam na menta gini gi
ban ai kam ai jam kamut ban create ka employment jengki samla juga state ti kamut ka diki bah ba ka bastunat ban le ti ong tingin ya le ban persyang ba namar kam syong atang hai ha ba be dei bat kini ki ban khang ni kali napa ti ong ni ha ban ni syong lang bat tourism minister và ya ka kam jonga tourism minister bat hi bari siam kan chief minister jonga state ting yang tong stanat ya ka ma te ka jano ka tu jinga glumar ha ka si ni tai te hadian ka tu te ngi kham la shu ni kundo te ngi bu appointment biang sai sian ban ai kan ka reminding letter ma reminder letter te hadian ka tu ngi le ngi kundo biang ngi le ban ya kundo pa hang tu te kalau ba ikan pat ya kata kabang ya keran kabang yang ni ba ikwa ban government kali bahkan khang la no igini kali na bari kan tan te yang bangim la bale ya kata namar ba menta kumnung inchu khang te kali bana ba te namar ba kari ga kalong ka ba ban khang ta tingi yang sa lama lara fi kumnu fi numla lara kini ki Sikkim Arunachal ba gitarjin gila te bali kastia dingi kamla tingi bu tang ta jingkli te ham ahi kata jing pensai na kaliang jing i siang ba menta kadang bon kampalat ngim pat la beli i siang to ngin sa ya de kibi kibi gilinti ro yo lese dan gila gilinti